Adian ka jingyo jingtep baka Department of Hindi jong school ba North Eastern Hills University kan penlong ya ka program Shiksha Sankriti hapo ka university haka arpoi tarik ulber katala syai kesngi nakaliang ke HYC Maulai Circle kalalet kendo yu HOD jong ka department Professor Hitendra Kumar Mishra ubadai ru organizer jong ka program bandawa badai ban pensange mardor ya ka program nomar kadai ka jingtmu panwanra ya ka rukom nget niam Hindu Habakeren cikilat pathai khubor na kaliang usamla bapen biang erwiang nong yalam jongga HYC waulai ulaong kajing pensange jongka seng kadai na marhakatai ka program kadai ka baladon bentalang daki RSS kaba kadai ka kenhun jongki riu shit niam Hindu Ulaong ru bakajing temu bakongsan jongka tai ka program kadai hi ban penrung ya kaniam Hindu hapo ka university kaba persya ya kurukom treikam namar bangi dai kari kabadon ya bonjat kijat jingen Uyatho nakaliang HOD ulaong ketika program kadai ban kentiu ya kaktian Henry nakaliang kaseng pat kamla ban pediang namar haba upet hi bonsien ki agenda jong ka RSS ki ju sedang nakabaret bat suki ken sedang ban penrong ya kaniam haka jingmut jong ki samla puli bat laki la haka university kam donjing ban penrong ha ki wei ki jaka puli kat ban nakaliang organizer ulakular ban pensange no la syai kasngi ya ketika program bat nakaliang kaseng kalaong Balada nakaliang ki organizer ki syukur ya kajing ya keren bat kaseng kan seshim da kawai pat kalenti. Dia nakaliang ka jongi ho ni la yawan liyo jing tip mentau tayo ba Hindi department ringkat bat ka RSS mo kenika organization kimut ban penlong ya ka program ka bekerteng ka Shiksha Sanskriti dia kani ka program kadai based on haka education ma kadai ka ban wanra promote ya kani ka Indian modern literacy language nei dia pindapat bapat kani ka Shiksha Sanskriti kadai ka education cell jongka RSS dia nakaliang ka jongi nak HYC masnyo jing tip bat nakaliang ka nusu ngin ailat kumi ni kijat program ban penrung namar ba ngitang su ailat ini program kila ban brainwash yangi ma komentar ngirung hatu ki ong ngi ba kadai bonwan promote ya kanika ketien ma hentam ka ketien kasi dikidi kita fi kin brainwash ngi kita kidi ki jat ketien ki bikin ong bai kila ban ong bai ngi bakim lilai ni program hendrai pinda pek ma agenda jong RSS kan sedang bai na ibaret kan ya kum mau kondon mon ubaret ter kin sala ban le ka behe namar ba pi ngitang so ailat khamtam kani kadika university ma ka central university bat bun ba kena puli kemudian ni besar telada kani ka organization RSS kala la ban penrung bai hakli jongki ka agenda ka jongki tu mo klasuk ti ban yo ban bat hakti ya kari ka jat ban riu ka jongi dan kalian jongi la berngam tinge ngila ya keren tinge ba dalilir ngimsya ini ka jat program bakan pelong mar pendepet ba nei akor kum ong ka jongki baki ong ba kamde program RSS pendepet ba ki organizer jong kani program kum utu atul katori itu ude sekretari jong ka education cell jong ka RSS ude main organizer jong kani program ka banlong lasai dia nak takadaw manginginum sya dalilay ru ban perlong te ki ong ngi bigidan khasi ro kidan ki khasi hatu mai sya anbai te hendrai bai tang bakidan ki khasi ngin sushem sting no kanum lok te nakaliang ka HYC ba nakaliang ka nusu nani shakmat iki program bakum kini ki jan ila di background menginum sya bat lada mut ban perlong ini ki jat program nei kide ban konsol shwa ya ka HYC mulai circle bat ringkat ru ya ka nusu ba kanum dan ke aka kabayadai bat ka RSS agenda bahkan num la banwan ra ka RSS agenda hari jungi nomor ngitep baik baka baka jela ka jungi kedika sekela ma ka bamdon kaba ngim nget tangi we ketien ngimet tangi we kanyam den ta kada ngi BSB ondan te dalilir ngin misha te nakaliang ka jungi ngila de ya berngam ting ru balara kani ke Hindi department ka polong la syai te nakaliang ka UCIC kan shim iksinjam ki beting si mulai circle kan kasni ngila ya wan ban ya keren ban mangkhang ya program ka ban long lasai ka program ka ba yadai bat ka RSS affiliated program te hakum ju kani ka university ka secular university minta ka jing ra kum kini ki program ban ailat ki menta ban ailat ki bikin wan yu ban pelong ni program kalong ke ka bangi ngimla raman ailat te haga jingkran ke jungi batu HOD jongka Hindi department ba long way ni ki organizers jong ni ka program ka
ula kubur ba khang no ka program ka ban penlong la sai namar ba kinong keren kinong keren ki ba affiliate ka RSS kata ka ini ka organization jong ka nong shit nyam Hindu but lada kumnu ushat kelai ka kitien ka jongi ngimban si man sim senjam kamet Lada kala la baik university namar kanika kanihu kadi ba affiliate Bunpli College nei talada kala la ani nuhu kelasuk pi ban pendung nei college mar ka main target baik lada kala la baik nak bahe di baret di kelasuk bat punju kami ketika kasian ke Baningkong baka kum kini jak program kiat kelam ka jingtip jong kini ki local organization ni kising balang ti nakaliang jongi dangi ailat menta bakan ya baik ke program mut hakisni ki banwanru nakaliang ka kini ki judge organization ki ship nyam Hindu ki note ban penlong bat kin sos art ru ban penlong bi ka program nang sikmat ti takraw nakaliang ka jongi ngila berngem tinge bong de man khang la sai ti ula kubur bang unle bat penyat syu program sikmat unre lada unur kandon ka jiksat nu ngimban si man air bat tinge la sai